Maumagaritio ni arata, aciari a Tamara Kabura marokire nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari munene wa Nyeri wikira mukonde ati mwiri wa mwana uria urathikuririo nyumba-ini mwituro-ini ria Witemere ni wa mwana wao. Nĩ gũkũ maikĩirie thirikari rĩtana rĩa kũgatha mawatho na ihera rĩa arĩa maikio ngono magĩkuruhanio na njũragano cia ciana kũrũmĩrĩra ngero ĩrĩa matũngĩtio ta aciari. As much as tunasema ni justice, it's still not enough because these cases zimekuwa rampant. I guess in my case justice takuwa huko na tougher laws and zikuwa expedited, yani zikuwa faster because these cases zikuwa many. Magicaka ya mwana ucio maugite matiganirite ni guikio ngono kwa mwikuirwo munene wa njuragano iyo na uria kuranitwo ta Nicholas Julius Macharia uria urarutaga wira wa gukua mirigo thoko-ini ya Upenia na uria urari murata munene wa mwana ucio ndumwe na nyina. The more the law is sluggish, it's like mocking me because and everybody mwenye amekuwa hurted juni wengi si mimi peke yangu because this child was a lovable, alikuwa anapenda kila mtu. Nukiona vile kilifanyika jana because they know the child. Mtu alikuwa anapenda tu watu. You can say she was an angel. Ruo rwao rugiakiririo makiria ni mwikuirwo ucio kwa kuhingũrĩrwo thitango umuthi riria akinyirio mbere ya mucirithania munene Faith Munyi wa igoti ria Nyeri. Borithi makihoya thikũ 14 cia kurĩkĩrĩrio thuthuria wa njũragano ĩyo. Chunguza kesi yako, anasema anahitaji siku 14 aweze kukamilisha uchunguzi wa kesi yako. Uko na pingamizi? Sawa. Application 27 May 2025 has merits. The respondent shall continue to be detained at Nyeri Police Station for the next 14 days. Macharia akinyirio mbere ya mucirithania ucio kugera rurenda kurumira wari mwari uria umanite na njuragano iyo. Onjoria tauni-ini ya Nyeri makenda marekererio mwikuirwo mekinyerie kihoto o ene. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma tauni-ini ya Nyeri, Njĩta Kamau wa Mwangi.